Ia ma dio folo fa talo fa tu Samoa ile nei vanga o le afiafi I le amatalia fo I o le tautua. Alo Blue TV e mai se le poro kalame o le tauta ia e ma le bruia fai vosi o tātou waturu I le nei fo iaso aso kolu o me. Ia lua felua se folo le tolu. Ia I le tautua fa au fo I pe o na masari ai le tau le lima ia afiafi o aso te tasi mai lava le aso kofua se ia pa ia le aso foraile. Talo fa Samoa yo pa ia mo sa ia o fai ngā fo I le vea nu atuia. O Samoa yo li ai au tala kantao li AVV o le fuele velave. Ia ele ia se vave le se poto e nante au tala ida pe ngafa tau li meina. O sa ma pa ia ele popo le pa fo I ele solo. Nu atu fatini o au fa pai fatini o mana yo tini fo yo tau sala. Ele ngafa tau li meina se ma fa matalanga ma te fa talofa o te fie fo I fa filoi. Ia ma fai loa tu o le o ma tau te lua. Eoi. Pe o le tala e faile. To o le fai tua masanga o lo lua Vaai tau te lua. Ia ma le to o le manino. Le fionga le Leaupepe Talai Talai Lene. Pule o le tātou Digi South Pacifica. Pule o le tātou Pacific 40. Ma le talo fa voucher. O ia foi o le pule o le TL marketing. Ia o te rua nei. Ia a o le. A o tustusi foi o le teu olo o le tātou. Lau mua, ia o ngangana, tu manganu, lupe fo I vau ese, te fia whaelo antu, o lea ua futa fo I le nei vanga o lea fia, o ia o le tai malanga, ale blues. Aka rofari I lau, songa po lau fionga lau pepe. Ia, whawhelo ia tu lau tō whael vai malai, ia, vai ane fo I o pa ia, a inga sa moe le oi, ia, malu ia sa lino mai ava, ia, mai se lea la taua, Fatalo fatu fo I Samoa lau whawhonga tapua I nei aso. Tai le lofo le tua. Ia mwhai fo tai melo tō soifua ma so mātou ola. Ia wal tātou pokalame le al tautai. Ia langa le weta wali le mātou au. Ia le ua fo I manuia mai fiti. Ia ua fo ia. Sera ko kuwhaka. Nai kone nginga sa whatino I fiti. Ia le ala ua sauni mai vai aso nei. Ia latu ta longa male mona. Ia, aioi. Ta whatalo fa mua, aioi, I or kei mi tau noi fui ta alonga. Ai, o folo fatu. Ia ngā malo, le au tau mwhailo e vave mai ta alonga. Se ta fe mua ta lulu li mai na ia ta wo ma pa anga ma mai. Ai mai se. O leo te mai wo uloina. O lele misi au na mai mua mai le sunga le toi ina. Malo. Ia lale Jeremia. Oi. Aioi. Talo fai. Ia, e pea na te whai atu Leaupepe. O le tele o telo fo ono ia nisi o nai o tata ma tutua, ma tina ma tutua. Ia o le mai moma. Ia ka kele loa I ngi whaanga peila le sunga tuina. Ia, whatalo fatu le sunga tuina malolo. Ia lale Jeremia. Ia, se tasi fo I o tamatuai le skopa. Kolisi o Samoa. Ia, whaftai o lo mau pelo no malosi. Lo mau pelo no malosi. Ia, mai e koe ona tapua I mai a tātou pokalami. Ia, o tangata fo o tangata lava o whaasoa. Ia. Tāna whaapea o lo mau pelo na malosi. Ia. O le anganga le na, ia. Kero longan ma fuanga o kosi sila, me vo uma whakua. A matua I o mai whamanuianga sunga ia lale, la mo kwa wha a menel to ina le te mil nei. Langa no o mai tara tuana na fia e mori mai ia lo whaanga ma whamanuianga na tau mori mai le ofisa. E tau ora mai le sunga le to ina. Malo malo ia la le Jeremia. Ia manai vaenga fo I o le whaasoa I runga le proklame o lo fia ia le to ina malo. Ia ele kanta foi lai le o le proklame fo ngai. Ele misi foi la ko ingo masunu tu map. Ia. O tato to ina I lunga nei ia. Lewa foi on tato mafuta tato community. Ia le na tonu. Ia male no fo fa ngai I ona tulanga fa lupe ina e misi so se fata fai tulanga. Ia ma te whatalo whatu. Ia ma le fionga ia Leaupepe Talai. Ia wo kei rope maka mai fo ili lau whaiwhia. O lau whaiwhia fo ili se fia fo iai. Ia fia lau whaiwhia rungo so media. Ia o teimia ne le fiafi. Ia e tele na whamaisi au whaiwhia au. Ia o lava noale na e tele na mafuta na yana grandchildren. Ia o teimina le aluatu le tapo kalame. Ia la lai whamai umala to e sauto e matamata I hoi lele. Wai me hoi lele live. Lai umasefe lunga tato page. Ia malunga tato YouTube. Ia e tele ala comment se o whaiwhia whaiwha o mai lasa. Ia o isi voi teimi o whatu. Ia
malia ia o toina o le po vo yo istei me tau le fa longo vo I fautuanga vatu ia yo o le songa fa fenga around lo isi fa talo fa mo e se foi la songa songa fa fenga me ja a ma tala no la pe a ma fe lo ai ma sa valingo le tao e tele ne fai mai e oro ile aso te ro tala no mai malo o tali fa le nga o pepe o walu le vai o grandchildren yo ada ya so fa fenga ga la fo le fia ba se tama fa le nga pasta waita fat ma fa le tua ya ma so se fa fi au la le fia mo to fa le tua o folo fa talo fat o lo ke vai ko le fa malo mai ia tanga tale te sira fia tanga tale so fa ia tongi sia fonoti yoane io le mafuka mai I Australia ha felo ia to ile to fa ia tongsia ia pla fionga fonti io ia ka ngalo ia uskama le o no fa longo o le wa malanga tu Australia io le la na ngalo ia o le ono le tu langa foi pe ia o tam fainga nei fa nau vo ia le ai o talosia le wala pisla ia nga ia tamit o tele o io ia o le na vainga ua fai el final tom io na umma longa karpea wa vai tunga male masionga kausi wa nga ole le mau de fale o le rile o val felwa io wa na o le o lo e video foi fale o ai ngai o mo wa tu ia fa mai no martala fa mati ka penga me Australia kat sa le I feru wai o e male loa e le casa o pe a foi le io o matua ma losi le tele o io ye sa le apana no fo pe nei wa mo ya la titila tunu ale le alpe a fontie le al mamau ya la watu nei Australia o la se tele o la tunu mati fa pipi ya le me voi le vai te lo al me la fa lo el pe ya ale nga ko ngulava o le sa tau fe no mati sa tau fe no nei mo ya pinga o se fo kilan al fe lo ngala fa ngai prisbe o I mere pongi ya te tonu wa so fele le ile pe wala le tangata ile sta mai tino uyo le alo fa tele antu ya tio ile uso ata lo fa tu to tele lungo por kalame lino sulusi me se foi o Luca seaso le mafuta pai o ka le pe o sa wo mai ile o pe vai so fo manuia e lo va se lo ala to far vai malai male fionga le pe tele lene kamaiki o maunga sungalu io e tau o le ngoa mau karanga le Leaupepe kele fale asi u asiata ka e sere manga ia kele o tamai tele ainga mavenga ai ro foi ko ainga ka usir ka malo ainga santuala ainga taulangi mala ainga o mavenga sala Maota la life falasi ia ma tu fastot matau tu sa io wala ngai foi no wala Leaupepe Tasi le me ta wa ngai hor manga yor kapol kalam e ia vai ngai fai ma fa manino le to atele wala ngai sa ole fo ile sa no nga ala fionga al sunga siao siaso Lucas ona no fa pe fo ya wi Leaupepe ile amatanga lava ya so yo fa longo toi fo yo ile lau to le titi sel no fa pe o lo Leaupepe tele mai fale asi o moni lava ia e peitai wa lua I matatou toi o fesilingia ia le fala e Leaupepe kele I fasto ia e pe lava ia o tele lava o tono no mala alfanga fo ia tele usunga ia watu I le anu ia o tole tu palpala ia au mai fo ia e pe o falasi u lava ia o ina ia la fo ia ngafa na laina taunu atu fo isio matunu I fasto ia next door lava matu o mea ia sa tuala ia le Maota I Tautai ia o matu wa so ia tasian matu tu malo sa ia ia ma zo matu sa ana numero tas ia swinga la le na nei ia la wa alu ala to numero tas le o numero lu matu ia le nala ma lo fa tai fa lo fa I uso ia to sili le pai kaka longo ai le voti e so se malai voli ya te alu ina so e paharo ina so ka ku I fa mai ya ku ia dia kausiti lo li ia io ia ua fai poi po tu fo ia I se tamai tai lava fo ele mawa fo fale io ona ni le ajalo fa se tu sili male tausi tangaloa ata
le pai ia le mafuta mai foi fana oi mangele te lona mela wolone toi titi to tele o tangata ia mai lauli ora mtata le ngia o tangata makua o te thiwe e Vaai po le alimen tupu ia oi ia mana tu la le wingo rota ikalengi o kalengi e ke kau le te ta lengi o talonga ia mana tu ama ai Leaupepe Talai te tau le mo o mia le mele io wala ngol se manto nu e fa pena io a fa pe ai te lo e kele aki kinga ia wala nga e fa pena foi le meri a fa pe la o lewa e sa no tu langa le ma ayo le pental io ana ma fe lo ai malo fa ya o ngai pesenga fa mai Leaupepe o Lautama le na e fa yo le tele o le masa e sa o tu sio lao e fa ya na va lele ai no ma venga ko kingo le au tava soro kava iria se me la le bao do lei matapula va be foi Filipina ia va uto uma lunga peipina nei pe ya le tau sa o me le commento le bao ia ha me ale a chata la ngaro po sa lama ya so ya ta longa la lama leila mana tu foi la langa le e lo le ia le bao wa u ele ngata ya o nga ai to fi fatu ai le yo le mero le fangota io fangota ele o le anga le tala le bao ia io la Mac le suasu fa tele ma mai se foi feleni tu ba seve o pasi lunga se o vai nga le no to fi fa talo fa tu ia io ngol masau le lu lunga le risco no doa pe na ya me se fo io Kenny Muripola ia atalo fa mo follow fa alo fa tu le Chiefs MJ afualo fa pe foi la Petra ia marito lino sulusi ia marito tele lava to fina Susana Joane tia fa tele ma to mai se foi Henry Vaudiko ia leua yelu marito tele o to siaki misa mataia taupea ia pe foi la le to fa ia songia songia foi la le ale ki o kaka mo kongisia le i Australia ia alta sala mua le mafuta mai foi dunga program ile nei vanga o le afiafi to tele wo pa angal tatu to ia la ufionga Leaupepe o mai ia kulanga o talonga le na e tau o mai ia atonu le o talonga pito i mawa e la Vaai asonteni o talonga le vale Chiefs ma le Crusaders ia atonu sa ia i alfa mo ngor Crusaders ia o talonga le la approve ai mau ia le talong mo mua ale Chiefs ia le mane finau to mawala to skomun mulinan malo le Chiefs ai o mana tu mai Leaupepe o le haka fo ile nga kupur kalonga momo na to e comeback le Chiefs wa umar time to score kulimang malo ai le Crusaders ila loi o le mea ia le wo mautinor te minei ia wa fuai talonga ia toi masalo ia se swing on top 8 ele masalo le Penal Highlanders e te o toi me mai lunga me ia tsi au po Australia i lalo ai ia le o te loa talonga toi al to au ale Hurricanes mautino alava walan mamantua sa ele vai ason to siliai to faya ina to tu lua to faya ina lau to tu to e mai fata longa te toi ya masalo ale fitu pole paru wa eta to ta longa le Blues male Hurricanes le toi la sto vatalo fatu nga tai leota io o tangata le leina io le Hurricanes mato Hurricanes le o mai lunga Lino fika fitness le sunga le di security senior le ta fa solo pau se fai kala le wo mo ide di so se tai mi lava o dia what way le mo it was filled manukau olingo o ke mawai fa for kapaka la fer wa ita vale pesca vale ka polo ho de e ke fa ai ke rola man tu ta vale na e alu le ma charge foi ke ro e ngolo ke fa ro fa pero kuai emo mai le ma wo need le charge foi lo ko wa lu le so nga or ka fa ka pa o le tu mantua al mena le lo e se o le ton la fa pe ala tu o langa pito e fenta le o fel wa ta vale wa te lele area te kawainga
ia o latou ia sa vali so le tono le mo ia pepe vai ia a foi le ngana le te fa tu ai e poto tanga tai ola e poto e poto foi o malele aso lai nga ole io nga pa wala le mea le ngo ko fi e pe ai tapa e va venga ma wasa upaka ku ia nga sau la ia ko pe fa mai sau ai uma nga wo so o paka le uma o paka le uma na ve tau sao ia la sunga le fauru lu ia skula ki le wes fora la nga e fo le mai yo asiata le lo tele tatou a talo fa ya to ka sala to le maruta mai Alex Muripola ma le mafutaka de vanga de fi sau noa a suenga fa te mafuta mai me se fo fish popoa ka Elisala tali matasi ele ila kapia ia le olanga anto ai ole malanga le mato au wale e sa ori o tau le o vai ason nei ta alo male awale ale drua ta alo male awale trua ia o no winga ia ta fefe tu langa ola ia fata linga mai o tau ele au fit ia walo foi mele plus ia ole manua ia le trua taimi nei ia au tailo ole aule ole a so ngia i lona fai ina Crusaders ile latu ta longa fit ia le la vivo lunga le tanto draw ia wa fo ile sila mai mo mai le toteli ia Highlanders mal Chiefs silas falaili na Highlanders mal Chiefs silas falaile ia o matua siu ala va le sava va di fo le sifi ia Crusaders mal Force ia malo Crusaders ele arka fai peki ia Reds male Waratahs o ile team male trua o ia trua and Hurricanes ia malo trua tato me mai le kama le plus man mona ia wa malo mato plus mona ia si tota alo mai si au e warta yan suelos to malo na tato le Rebels male Brumbies o le upset kalonga ia o luata longa o close al Rebels ia upset kalonga le malo Rebels e toi o luata longa vai ale luat tolu ia lo casa Rebels lo no inga te lo taimi la ta alo sufa o no le otio le discipline le na tolu ia au lau te le malo Brumbies langa le wa matan tau tuli mai ai o top 8 ia le na nisi o vaenga o le aso le nei aso tolu o me o le ale so ko si la fiari o le ele me ngala inga ka ko nganga ile nganga ri no tau na mai foi ka ika fa mai e va ku lo ia ai se ro ngala skolu me pe se nganga vo ilele e te whangaina pe a e loa o tangata le te lutano o le matua peloa e uman whai mai au e loa le leia e le tau nuu folfolanga lana whai le a laina wha leo loa o le ase mea ngā kupu i le aso kolu wai kakau wahanga whai kore winga tala e se mea ngā kupu le aso kolu o me siata ta te whiola mai ta ua ua leva a te rola oi o la stolo me no whai poi poi ole so a to le sfulu lima tau sanga ia ole mafutanga ma se to lua ole winga lau tala so koe fa fo ila manu wana fai lo te la stolo me tele o tamanu fa masoli se ole aso nga o me le kaungu le sfulu lima tau sanga mana tua la langa o e ale ona le saunoanga le fa mai pise kala e fai pise vo ile le pe fa pe ele e ma se me mo yo kala e fai o ye la se me mo yo nga me nga e fai foi ngali e fai atu sul lim tam sanga mai te me mo alo sili finga tarute o le me siri wo ko ka kingo me le ma se me mo happy anniversary ya e se o so le fionga le pepe me se fol to fine for tua ia falute o angi au se ia wa manga ia foi la wa fa tali te me sa wele sta ma ro lunga mai la se fulu lima tau sanga o le mafutanga o angi ngai fau kuanga ke ave foi le ila tau le fo fa pui por ni va yaso ia fa to atasi tau sanga ia o ani mea lelei sa e uia o afo ki fa fika uli ma ni me fa pena e ave si na fau tuanga foi lele ya ui ole fautuanga pito i silin ta ua i el maftanga fa moi le tua i me uma vaenga lona lua loa ia lua loto fa atasi i lua fai unga e fai awane i fa pea o fai unga le taun silia ua o tamau le ainga awane i fa pea o fai unga le
ai alua maleo ma I. au taimi se ia lua faiunga o taimi o falavelave o ainga a tupur falavelave ai na tam fele fatele ia a te tulanga na compromise ya uia a tavai atu fo tau si lunga ia le ia sae mai fo ia Unoringa, tau tutu ilalo ya wa kau masau fo ila wan tatu wa fai foi wa fa longo mai foi le pine wa tau wa watu ya tau wi foi ilalo wa alu tau vai o melunga eto ai lungo mai ya ta penal ato tangata ya au le mea no ma ua mai alu te stemi fo matu tal no ngal fa be mai o le mea pito sili no o lo fa ya Leaupepe ele misi se fa le lave lo wa inga e fai mai Leaupepe malo o ai Vai for the anniversary ke le umale aso yo ko e si boy mai le songa merga malo wai adalo fantu ya e mala no ese ya me se hoyo ani tipa ti sinapi I was in a party, sorry, ave e me se voi ia o avea le mafuta mai ngat proclame lupe au male tofa ia la uru mo to umala la ma o malolonga pa te tele tanto major sponsors Tasi Market e me se voi o le unanga le Pacific Forum male talofa voucher ia ele ngata fo ilea o le tato wa Samoa Tourism Authority ia male la tofu e unanga Maota Samoa service stations e vai tele se ka ko mo ale fa pe mai ema ma lo le tu tino mo le to o lo fa anga mo la usunga ia malo au ofisa fa manu ya tu ile tali ia Livingstone Edric se vai naya o lo fai masui o Samoa i alonga mo linga fua ya Australia le nei yaso alofa tu mo le tali alofa tu fo i mo oi malo from Hastings ia oi sa ele tato au molinga fu alai Australia au fireki o lo coachai le sunga ya Sam Jong la to what way ma oi fole no tato suile mai sa vai le sa o seu nephew Kevin la wa Kevin sa no foi New Zealand vele sa mato il mato maliule na mato pisi tu verso yon tu o Kevin o lona first cousin Kelvin na masoi o lona first cousin e vo le rile na masi o nefi fo ile lenga maliu le leo le ai o Kevin la le wa sa uni e sa ola lenga u nga fa fero fa ye fo ile le ma i fe awur man to maliu ai alo e koleni yo i ma fa pa ai po fitla kama sole or va le koleni la kama ile e ko ya tu ya le tato lo fa anga le sunga le coach ya Sam Jong ya mesel tato relay sa mo lo tau sinio i ta longa ya o lo fai Australia ya o to mamana ai se pine mal tato tunu le na tonu la tato ti malolonga au tu ese a foi mai e ile aso tau o ile me tau la vo fa manantu fo ile aso tolu me ese mai le anniversary ese uso ole aso le nei fa tau wa le ngalu nga male ya te tau ale tangata fa sala la iyo e mesio le au media ia mala au tustala ile lo langi ato fa wolta to proclame pe mai fa sala fa business ni talo fala fa Samoa o le o tau mai fa o loa le Tasi Market ni usila nei tanto o loa me tau lima ese mai Samoa e pe yo fue ma to launga tuinga matano Bluwave ula fala ula nifo titi furu fa pe mani foti maleano no ayo nisio me tau lima ese te fili mai ma fo ya tanto tau ma fa ese mai Samoa e pe oia ula ma fa pe talo ulu ma fa ise tau o fitel pala unei le numero lo o ilunga monisio fa matalanga le Tasi Market le tali o lona wow come God next year just give me a second hello auntie oh Mayuko me fai cho điều số con ai xem mấy sao cũng đang ăn chơi thôi mà lunch bắt đầu kiểu me cái nhiều ai phong à baby what do you want okay chơi from more sorry okay I don't have a channel thanks love you to the family
Okay. Hello, Vaku. Yeah, fancy. Barbecue? We have the barbecue, please. Tala for voucher. Thanks, Tala for voucher. You know how much I love you? No? No. Joe whawhile atu Joe te liu Pro Club e maro loka masani le la o Joe ma ua le leia tu wha manino mai anti e malai no esi. O le kali iri o si o kasen na le a le whailonga nelo na soifua le na malililo Livingstone. O le kali iri kiki o le tau whasa ula u. Ione, le mau te lege o ka maliman rewa. Malanga o mai fuisi mantu whaavlavi. Ia, whamanu ia tuli le a soifua ia nganta fu ilia. Ia olo a Joe male a soifua ono su male lua. Ia, olo na tina. E le whamanuia mai e le maulalo, June maulalo. Le ai Emma alenu esi. Ai so ki kiro kunga le whamanuia ngale mai maulalo, June maulalo. Whape mai taro siata manlo vase lua. Anniversary le stolo me siata. Ia le nefo ia soifua o le tina e atoa ia ilo nono sumalua. Happy birthday! Whanuia la spana o tina. Ongo sulua kausanga. Hello te vai atu. E le comment le sawa Tiana Monti Seala. Le ua vela le koko ma le leisa whapopo. Laka mai I kako Tiana man kaule e le tatou ofisa. Mana mia fo e le tatou o whasalau sina koko Samoa. Ia masina les whapopo. E wha umi e le tatou pokalami. Iyo e, le nā tonu whaptai ale anga le lei Tiana alanga le whamayo Alaska e. A talo pai a melu si pai e lungo le patanto YouTube channel. Ia me se fo i o si u ka kaisa. Va pe fo i la ia Amelia whaamoana. Ia mauto umalawa nu o sala ropati. O le asoro ngei. Whaamana tuina le lalolangi. Mo le au tustala. Au whaasala lau, le au kuskala, whaingusi pepa, le au kaukakala, le au ioe. Media o le aso le nei. Lea ua whaamana tuina. Le freedom, o le press freedom. I le lalolangi ato. Ka ua la ngia so. Taua, ia si tau wha mabu e fo isi o mātou. Ia walanga o e fo ia walanga o le fo e ioe. Whataro pale si o uso a Joe Waine. Iyo ya, so ngare di pesi. Ia, o le foi tau le. O saulo tonga o le autostala. Ia. Ia po le press freedom, ia tailo ne te wei si whaasa moa sili atu. Ia pe o le hava noa voi lele tusi sauloto ia manato autostala ia a nga i se matau. Lana tonu la. Ele o sai tia. Ia o non tu la fono al malo. Ia po nisi tulang la fati no nga luenga ele me mfai pe lo tato ni New Zealand ele ia se me ta fio i fu fa nga luenga fatoa e a fia pe a fai wale fai le tulanga o meolo lima taita inga fati no nga luenga o la so o silfia le la tonu lava o le awana I no tia le nga luenga fa le tusitala e sa o lo to ai e tusi ai ia mea o loo tutupu, mea moi o loo tutupu, mea anoa o loo tutupu, ma mea tau o loo tutupu. Te loe a seta. Au le suia whainga malo, mai le tātou pālota le nau matu I Samoa. Te manatua I asu ia e manatua, e pau ale media sa tātou lua tātou, ia pena le observer. Mali e. I le newspaper. Ia ma le TV tasi. Le na. Pe o le lua lea, ia na mai a lava le ngā luenga lea. Ai pe alvai taimi lea ua masalo o tau lata loa ngā I le pālota ma mata mai lola ia mo social media platforms. Pe o ina le nā mata I lona tele ia media Samoa. Teilo e sau e mai tau. O le anganga tonu le nā ia tau foi. Ai keso o le tele o le whaonga ina ma vanoa ua mawhai ona I lungo mene o... Tele le access. O social media. Mai share Facebook. Na winga la tala wai e a muri mai isi ko ai nga platforms fo ngai pe o le YouTube o le va YouTube o le va ia ai e pe nga paule o le Vaai nga na matua rapid ai le alu le antoa a menge I fa tu stala ma tala ave ia ese mai la vai le nga wenga na ta isa fe ngai male au kuskus kala ele newspaper mana tu o le o sa o tu stala le Samoa Times e fa kusa kala le o le fo o te lo tonu na o ye tonu la vai le taimi
na vai uma ia matou fa altustala le newspaper Samoa Times fo ile I lalo le Samoa Media Worker le Radio Samoa multimedia na vai uma lava ona o le COVID a o tuanto le na fa to fala inga nga mafua ona suia ona o le tama fo ngale wasa kusi ko kala fai fa le tiro fo tele fa fonga mai to fa fiu tanu po o ia sa editor le newspaper Samoa Times se mile sa o ia e muli la ma ku mara ka ma vi e ku fa ku mangu se pepa I o le fa o lo dairies uma waleva nga spread I kuar kala le rungo le social media o e to wala mata mai te mir news le fa sala le nan tonu leva tusa e fa mai le tala na I fa ka o lo nga ingi kia maka ka fu ile a wa lu lalo le no mera la o tangata fie ko fai kau newspaper ona o silia tu ona vavele wa mo so o ilungo social medias ona fai tau lungo telefon ia ole o mongianga o taimi nei a ku punga ia le fala velave e live o le sia ia nga ia male stu langa le to lo la stupid sa loto le winga me sa fa tau pepa ia mai fai tau ai mana tuala o sa wai foi la mar ku ai nga sa o konga le a ole matua le tapasa ina I lo tustus ela malisi vaenga ia aso ia print le pepa tatu man tu ele mfenga comment sa le la ni veve singa o man fai tau la o pepa o lo wa manatu pe te ita pe fia ai le mfenga mai ai se vanga wa lu fa so se si voi le my formal foi le wala lo complaint mana tua sa ia lava kai lines afa pe afa te tainga la fa nga pe ngo so fa newspaper sa ngo newspaper ele fia si article langa mai ele Samoa Times le luti tala no to we was ele fia e ma failanga e right ile editor ma writer nga ile vai avelo fasia o ke le fia ke le me fa penga nga tu putemi o tu stalai ia ala fa tino la walai wala le formal way le na ai nga kako access lo nga I vai nga fa social media le ola utala le fa yatu e ye ona I tu le e ye fo ona I tu wala mati ai le soifua o nga ruenga fa tu stala se taimi ona tau tatu so ta ia tu le Samoa ia mfai fo ona join mai ia se uso ya na Vaai na Folasa ma tu fo la le to fa ya Vaai ia e fai longa diploma mai uta I tu stala e ta upu tau journalism ia no lo fo emotion so ta inga male to mai ta ia sina tuloma sina Richliff ia wa le ia te rone ia pe ta ile ono lo mawul talo tu mu tu e mo Hamilton ia ai se ta tu tala noa o vaenga le na Leaupepe tu sai o le tulanga wa e sauno ia e ile sika mai vaenga nga fo ile e mana ia to inga skai di fa social media e tu stala mai le au mai ngai runga ai wa ia male au vaenga fo ile le wa le ka pasa ku sa ele ongi journalism ai peia o lai ua fia fai merko ai nga tu so le te ye se tu langa foi le se longa e lo fai longa journalist ona mfaile ona e tu stala o le ua matua al fa solo ato al merte minne na on fia mau lau access si lau Facebook fai lau e por kalam ia man tu lau kamala ngale ta ua I tu langa fa tu stala o citizens journalism mana tu fo e lua tu ai nga journalism chelo foi se sta pas fe nga lo sunga vai o me tau citizen journalism ma me tau professional qualified qualified so o le asola ngei ele o fa pikoa ele au citizen ele o yo la vanga la ye sa o fai longa kamalaia le la ve ele to fa va ai na ya le au le journalism ma la vanga le tu stala ma de tu fo e se le fa sala lau fo e se le tu stala o le kusikala e mo o mianga sa o ko kala kusi e mo o mianga moi e mo o mianga fa vaia lenga o ngai maua le kaimi e take low taimi e ke kusi ma e ko e kilo ke pre-freed me umalava ai le I publishinga ele peila le au fa sala ese mai le au fa sala lau ia e ke makua ma fau lo to ma mana fa na fa ia upu mau tala e fai e ke le so nga ku kia ia ke le so nga fa sa wea ia marenga ngana fo ia fa nga I lungole awanga nga esasi e kaiminga longo umalangi a ko I lo wasa si kaiminga ala fo ke sasi mai fa ilo mai yo foringa
ia ai ui o lea ona o lea ua mai tau atu o lea ua mawale tātou ua wanoa mana tō whawai ia se i whamoremole ia whapeo mole tātou so ta inga mana tō whawai nā Folasa ia ma whai on au mairunga si tātou whatalo whatu ma o wholo whatu e lau tō whawai le nei vanga o lea whiawhili tātou pokalame o le tau te iae ia ma to no atu ma le fionga Leaupepe o mai lau to fa e bese o Samoa le fiafi Vaai malai polo to fa fu ya siata ya tena le foi ya e fionga ya Leaupepe tele ya fa ma lo so fu wa ya tu ya wa fa sina lua au le mai ne ya fiafi ya o te loa ya se vai ngai fiafi ya alua fionga ya o lo mo ya me uma vai ane lau fitalainga siata me se foi Leaupepe Lord soifua i lau tō wha Vaai. Ia, nei te ue mai tau mai ua pole ale mea ua ma whelanulanu e wha pēr ma ofu. Ia, o lea so le a toa ia eres fu lima tau sanga o le mawhitanga msio tōrua. Ia. Ar whelanulanu ia siata. Ia langa o le wha ilonga le tau Press Freedom Day. ia le na Ia, e ila sina tamai fie e whai pēr mai a tātou whaatanoa. Ia, masaro ele i o atulu walaulia. Ioi. Malo va ai mana ia le fo i tau te felan na nuai. Ioi, mana ia fo i a to is fu lima tau sanga talu ona loka o ona polonga le ali. Ia a le fo i mai tau wat. Ia o le aso whailonga ina le nei mo le au tu stella i le lalolangi. Ia, happy freedom of press freedom anniversary today lau to Vaai. E tatu atu mua o mai le tau i Samoa ma tūlanga o na whanga soloro le tatu noanga. Ia asiata o le tūlanga le tau, o na amata fōlwa i aso nei mamafo ti munga ma le tūlanga lulu wasa i le tau. Ai pe o lea e mai tau atu i le ngatai whale. Ia pe e pa u lava le tūlanga leanga o le tau ngatai whale ma losi le tua o loa. Wa sa u iai le ai la fionga fo i lo toa mua i le tem fo i le tau mwhai e si i le latu wa ai tala tona nafi. Le latu wa ale fa mo le tunga fo tasi litorina. Ia o ina la le sa o mo le mawina fo i le ma losi te lo le tua o loa ngatai whale o toa mua. Ia ai le toa mua ngatai whale o mo le tātu utinu. E o le ma losi e le tua o loa. Ia o utalawa ia i le pau matu. Ia whai lava sina susi ia e voi leo tūlanga o timunga e pe ona mo le mawina. Ai o lo o toa ama le leime uma lau to whaasiata me se fo ia lau fionga Leaupepe. Ma lo whaavitai. O le winga lau sau noanga Vaai. E ono iai sina whaapapolenga fo i le o swinga o le tau. O lo iai tātou i le nei taimi fuafuantu i le tūra lanta mai ai o le aso o tuunga whautasi ma vaenga whapena. Ele ai ba o le tūlanga le pe ona iai wa ma amana tua fo i lau tau whaasiata. Pe o le mafuanga fo i le ia atatu tu fo i le talaanga i o tu to tasio Januari. Ia. Pe o le mafuanga fo nana mafuanga tu mai ai un. Ia ono tūlanga o le tau. Ia o le fo i la ia fo i la ia vainga fo ia fa ofisa vai tau nei. Ia o lo solo lava le tūlanga fo i le i tatu season masani o tia yuni. Ia o tūlanga fo i le ua o toa ia ma le tūlanga mungala. Ia, o le tūlanga na Vaai au e te popole. O le ma tatalo ma siata le iai. Le whai e tatalo to ina vo ia tātou inu i tua. A sangisangi mai le a whāvoi le o sauni mai a lau tatalo. Le tuai, wha misi mātou ai anga i atu i fiti. Wha misi mātou ai anga i atu i tonga. E whapena talo to ina azo e. E whapena voilan mātalo le ia ina ia sao maulil wha mo tātou sauni toisio tātou atunu tunga whautas. Vaai. Ma lo whaavitai. Mana tu la tātou o pe ona sau noa Leaupepe. La vatu nei mata fisili. Tātou whaasoa o le aunga o le afuanga nā. Lai ona nau watu te maliu mai. Ia walanga o le tusi tala professional journalist. O le aso le nei whaasino le au tusi tala. O le antonu le e mawhai ona e tango e vali mai lungo le poro kalame. Le ano fale e a fua i ona whaatahua ma whaamanatu le aso le nei mo le au tustara le laulang. Tai asiata o le so o le tausanga nei.
to ia ile tolu se fulu tau sanga talu ona alo ia ile fa malu fo ile malo o fatasi ona avea le aso nei o se aso ta ua o le aso sa o tonga mo tu stala ia ile tolu su tau sanga talu ile na mata mai fa mo le na tele ia nisio wana to foi fita o inga sa ia ile tolu su tau sanga talu ai ia na tele na mali liu mama i mau so fu ala tu stala ia ile foi ile i the Middle East ia maisia tunu te tele pe o America ma tununa ele ngata na o le to telo tu stala ia na afia i lunga nga ruenga tulanga foi le wa la matia lo la tu so fu nga ruenga ile te me fatino le la tu nga ruenga ai ile na vai taimi sa le ma fai ona mana ia tele ia le nga ruenga le ala pe ona ia fo ile talafasolo pito ina ma fu ona ona mai le aso nei o sa so fa manatu ia verne ia so e manatu ai le tulanga fo ile o ila to le asa fa pena ona ile ngato se aso e manatu ila to na mai mau se fu ilunga nga ruenga nei au se aso fo e mai lava ia ni so fa la wi lo ile tulanga ile saunga le mo la utustala ia mo silafia e tofu lava le tausanga ma le tulanga o anga fim ia po o niso fa mo nga taulai e mafai ona avi le taulai e mafai ona nga lulu e ia e fa la tonga wa pe ole aso nei ia ole aso e patino lava ile tustala ma la fa sala lau ia o ai lava ia ila to wa ta ulole press ia mo silafia o telo le tau fa ilo a la to fa siata ia le press au fia uma ia la fa sala lau ma le e o ia ai nau i tatu announcers radio announcers ia matatu tustala le fa pela no se aso mo na tustala o le aso mo le press ia po le media au fia umai ele au fia ila to fo ile le te alu wa fa ila live le Facebook ila to fo ile ta o tustala fo ia ta o tustala e ta ia fa pe o tustala fia tustala le avea le kela ina muli atu ia ta to fo ile ta ona le potia mele ia o leva ona sau ilunga ia le live ale sitanga ile la vea ila tona wai ole tulanga na pe ona ia le fa mo ile so e pe foi ona sila fia ia le fa mo le ta ua ole sa o tonga mo le tustala e o mai la le taimine le tausanga nei ole film la tausanga nei asiata o lo fa malo si ai le tulanga ole vanga fo ile ole freedom of expression ia po le tulanga ole ai te tau tala sa o loto ai ia o se fa te tainga faingo fiela pe ona ia sa mo nei o lo ia se mata upu ia o le lo iluma nei al fam sinonga le mata upu le se mafina America le ai e mo lia nei ile tulanga fo ile fa pe o niana tala sa fai e fa sanga ile fainga malo o se fa te tainga faingo fiela na ia mo sila fia e ia ila le senga o vaenga nei mo la utustala lava ia e ia le papui pui e mafai ona ngata ai ia le fa le oina male ia te tau e fa pe na ona fa so sa o loto ai ele fa pe ole mafai ona fa te tainga la fa te faingo fia o siata e ia ile taimi fo ile e tasi ale taimi mafai ona tatala ile vanoia tau fa ali o langona po o ia opinions o le taimi o le tuli manu mo le fatonu o le vanga fo ile editorial paule na o le taimi o ai ia fo ile fainga fa vai lava i o le la tustala pauna le taimi ai fo ile ia le limiti o le meta o le editorial ai le tulanga ia au tulo wa pulo fa tustala ele mafai ona fa ali so langona paule vaenga ia tusi pa te tenga faingo fia o le ia tu mai Samoa o le fainga malo afa pea o e te lango HRPP o e tustala o e fo tustala te lango le fast ele mafaiona tangia ia tustusinga o e te lango le fast o e te lango le HRPP se ivanga na wa eselo lo pulo fa tustala ia na faiale o ia me fo ia ai le mafaiona e fai ngo la nga wenga ia pe o se sinatalana lau to fasia ta tau fa matala to fo ile au nga mal fa mo o le nei ia alo nei fo ia aso fa pitoa le u fa mana tuina la langi malo fatas malo fa taia va ai te loa mo ofisili le ona la tu ona la fore le fionga le pepe ise ofisili fo e mafaiona te tala o tele wa ta o le vaenga le a fa pe o le tusitala o le fo ila fa alingo mana tu ma vaenga fa pena awane i matila tila le longo fie mai o e ia se vaenga langa le wata to fa nga ia fainga fa por kiki ma panti e fa il tato fa te tainga awange i matu matila se vai mai tangata o le makua e HRPP lava
mau tustusinga o le matua e fast love foi mau tustusinga ia ale no fa longo junga isi vai suole na e aftala ye foi fa pe I taimi na nga ruenga a fa pe foi leo niau private o fe ko lo ai le linga o le melea e lo ai o le te tautala fa tustala as a professional ma lo tautala o e wa opinion as a private personal po le mea once wa I to tonu nga ruenga fa press ma le media ua matua sai ti o mea uma ke faia o mea uma te tautala ai even after hours ma me fa pena is that a em fai e tau mo mai luinga tala em fai na e tau tala mai vaenga le is this a 24/7 job o po se nga luenga kai pe a wa manga va o mo foi lo kai kuskala I o was kai di fa tanga tala vaia Mana ia ole esa ole ole ila uia ilo ia ile fainga fa vai la vai ole uma en fa tau tol tulanga fa tustala ile fa pe u e mana va lo tale li mo mana va ona fa pe lo le o ia pule lo la fa lo la ia le taimi le fa ia u fa tionga le fast taimi ne fa tionga le tau pipi le u mana va mo le ngalunga tustala ele ma fai ona foi ole tu salava pe ole wa mana va ai o lo e tau aveina le tailo tustala journalist ele o mafaila ona fa pe wa ave sele na tailo ma oi tu salava pe ua ai te tu sa male fa tanga fango via mal tanga leo ia e pa wale se senga ia e vai se lo fu leo ele mfa into ia so power fa tino ile nga ruenga ai tu sa pe ave se lo fu leo you're still a policeman you're still la ve o leo e fa pena fo ila le tustala paule se senga la tustala ia ele fa pe wa nga ilo se me fo ile ona fa pe lo le ia o pule o ilo o sa lo tonga ia ilo ia ta lo tonga ia mo lo ilo ia I la fetalenga siata o te ilo ile o ia se leina e fa pe e kolosia ile vaenga le fa pe ia ta lo le lima ia lava no inanga lo fa tustala fa ilo o manatu ele ma fai ona fa tino se vanga na o e mana o lo e fa tino le mea e ia la le fasi ava no lava na ma fai a fa te tainga ia a fai o ele o se tangata tu sia le talam o le ava no la le e ia le vaenga le ava no la tustala le peno tau o le tuli manu mo la editor o le tau o le editorial kona o editorial me opinion editorial opinion o inala e tau fa fio filo ina se langona a o langona fo ila fa fio fina ele fa peola e tam fa lo la e taxa tangata e o mai sa o lo ina o langona I fa ta tau ile story le sa eli putina ele fa pe o sa lo la fa mai le ngole faste ele mfaiona e fa pena ai tanga fa matala mai o langona la ia I le van fa matala ai le mfaiona e fa matala la ngole na fa ila uli poti pe o pauna o le vanua a le na fu vanua ile fa pe o le vanua le editorial opinion e ta tanga I wa sa loto ile o mafai lava ona ia se vaenga e te tala ile vaenga lau to fasiata Whaftai a Vaai e paus le whaafsili fo'i a wā fo'i le whātau waina fo'i o le Press Freedom Day. O le asa oi loa iai I le taimile nei Samoa. O mawhai ona whaatino ngā ruanga whaatustala I lalo o le whaamalu lea o lo tu sa o loto le whaatino ngā ruanga e fua I ala fua whaatatia ele media a otou portou committee foi o lo puipuia ia le fatino ina ngā ruanga. Isa ue vai ai a wā pe o lau talan whati asia tanei. Ia no talai titi mai ape ana Samoa Observer. Ia mar tātou TV tasi ia sa pauna media sa e nawai teimi ia masalo sa I masesi newspaper. Al nei teimi le tele o le au whasa laulawa iai. O mawhai ona mawar sa o tonga lea po o le tūlanga o la fo ia tu sia le tala ai po le afo le I le tu lai au tilo na iai ele o mawar sa o tonga atoa. ia e sa o le lava la mana ia fasili lau fionga Leaupepe awa pe o le sina vaenga le fata o le aso nei pe ona o fa mafa mai le upu le sa o tonga e le na o le vaenga voila le e pe e tau mia ia le tūlanga foi le la mati o le soifua a o le sile vaenga le wesa no ai sa o lava e ia nei tu stala le o ia sa o tonga I le tūlanga o le tu sia ino tala o lo tau mia ia lo la tu sa o tonga le ona e mafua mai le fai o ngā ruenga ma le fefe
fai malinga luenga le fefe le isi pito ina I fai atu I le pito le wali poti tu salava po le sa o le pito le tau lava no lipoti ala fefe ina I te wala matia lo no le isi pito la tu mai o tu sala o le pe o inale tau I ai le vaenga le I la uia tali pu I lau fesili o te loi le taimina nei e to te le atu stala I le o sa loto o la uia na tsa o le to te lo na tu stala I le o sa loto le taimina nei o na o le pe e failinga luenga ma le fefe o sa te tainga faingo fia lava le winga lau tala no le fefe e ia ile si tangata lai loa le mea sao e te tau na lipoti ai le mawhai o na alua ile anga e fefe pala ai e lipoti a o le tau tonga ia o le ale pole ofa ale utustala fai le ngaruenga e au noa ma le fai tu au tu salava pu tangata o lo ainga po te tu sa male afo ma le tau tonga fo ile ale o leo ia e pe o le turanga na Leaupepe I lo uia titio tali faingofia ia u te iloe to te le ana tu stala le o ia ise saro tonga o le faingofia la o le fatu sanga vanga le ia nai tu stala fo ia nai fa na u e fo le ngaruenga e o fo ia le isi vanga matutua le se o me fo ile tato ele fefe ile sau le si fa pe mai ia ai lo la o la po le ai au te nga me fo le e fefe le upuia e fefe le upuia o te nga me fo le wale fefe le au a fefe le to nga me na fefe le tala Whaftai Vaai, pe o le tūlanga na whaftai fo I sau whina ngalo tu sao fo I. E loa I fo I le tō tele o loo whapeon whatasi mai le tātou pokalami. Ono no winga, mana o mia le tu stala te le loto. Ioi, ma le wha maoni, e wha atino lana ngaluenga. Ia whaftai na tūlanga. Malo whaftai Vaai au tato iai le tūlanga o le sao le tonga. Ia kākia kuskala I whawhoato le lalolangi ma tūlanga whapena. Ai tato tara no pela tato si o tato atunu I nai Samoa. O le ale tūlanga o iai le malo si anga o le komiti lea le Joas. Fo ngale po ila tau lea. O mamalu e ni tūla fono mo o afia la ma o iai ni actions o nei to inga vaenga whapene. E le se alo vao e le fo isi tau fa alo se tala. Le anga sa o fa asua fo inisi o polo kalame wa tuana iatu. E iai kusinga e sau. Pea o le lua se lau mika lo mamao lau kiria o lau vaai atunga I whai tu au o le tusi ngā tala. Ua iai se ala fua po o tau maio io e le komiti whaafoe o tusi tala I tutono Samoa I vaenga whapene. Whaftai asiata ia e tautala fo I male whae tete I le tūlanga lea ia u te leole a le sopo tele aisi whaamitalanga u te lolo ia I fo ia le prestene ia me se fo I lona lau ia ai pau ale I le vaenga u te fia taua ia o le tūlanga ia I le whalapatonga mana whaataimuanga po le purpose o le nei fo I whalapatonga le Joas o lo matua malosi mamaua o le tūlanga u te iloa I le vaenga le ua tau e whaingofi I lau ia whaamitalanga talia o le tūlanga fo I le exercising o le pao o le marosi anga o le tūla fono le ua tatia e whaatino ai ma whaatonu ai ni vaenga fo ia pe ona e taua le vaenga fo I le ua tila le se ese ma tūla fono ta ial po le tūlanga fo I le o tātou principle code of ethics le olo ma yo te tonu o le tātou tusita iala mo le vaenga le ia mo le sila fia le tātou atunu o le whalaputonga nei le chores ia le wha umina le whaperatania o le Journalist Association ia le taimina o lai Western Samoa Journalist Association of Western Samoa pe o le ngotuaina ia o le pe o le vaenga le o le associate tustala I lona ia whaataimuanga ma lona purpose is to promote the professionalism of le afoi o le journalism tulanga le alo ia ma le tulanga le quality o le tusia ino ai o le tula fono o le vaenga le o le tala no ato le na mafu fa vai le chose pina mafu fa vai mai le ilano le vaenga fo ilia ia ile tato wa le ile tato media council act le Bluwave lima o le tausanga le sa ile tato media council ai ila uia tali atu dei se mama o se la utali ma le fa fasili la to fa asiat ilo ia o lo fatino nga ruenga asivaenga sia wa pe yo la to ia le marsi anga fa ave la to fotuanga matusi ia I le vaenga le
ua se ese ma le tūlanga lava te tau ona iai le whaatinoina ngā ruenga whaatustala ia i le sauwhainga le presidente a mai se fuulo na lau. Ai o te ofo lava i isi tusitala ma isi company whaasala lau. I lo lātou le sila fia. Ia o vaenga umaia ua mai o te tonu o le tātou tusita iala le lau tusitala. Ia e iai fo ia le si tangata si a tātou masani ai. Ia o lai lawe whai ma le mautino ai me fo ile lo le whauru malo po le aia. Le to ngā me fo ile le manao e pe ua le manao e whaatonu mai le tusita iala tau ona ngai le tusita iala. A ua manao e muli mai le tusita iala ia te ia. Ma lo whaftai Vaai o lewa e tau ala wa mai le vaenga tonu. Lo wha marunu fo i le tūlanga wa o te tali tonu fo i ma se whina ngalo fo le whiunga Leaupepe. Ia whai tau la fo i au tu singa ia ono le tau te ngalo e whaatasi a e le ise a whai le tū mana i o au tu singa ma tūlanga lo o mai. O le vaenga wa ofisiringi e le tūlanga lea. I le malo si anga o le komiti whaafoi o tu sitala i tono Samoa le presidente ma lea. Mo le vana su e tu sa uwa vanoa i le whiunga tamaitai presidente. A ke uro koe whikau. I lungo le tā prokalame. Toi longo atu i le whiunga ia langi kere so mau le esa ili atu so uwa vanoa. Le anga ia te au. E mafua o na tau whai i lalo le meo le sopo utu o le ngaruenga whaatu sitala so o le alu o le sitangata. Ona o le whai ma tau tu atu sina, tutu mai le, e avatu sina la bata inga. Se o ka koe whape ngā fwoi le ala na walai. Awa a mawhau ala le situ sitala i le sao tonga leo ke kurukuri aku a Leaupepe. A mawhau ala le situ sitala whape mai. Ala ngau so ala o kau whaleanga le vasore ke aile ia se sio whai mai. E le ilono winga. E peo le tala ale matua whaato wha manino fo i o le nganu umal wha Samoa le whiunga la ono fausia ia ai ono whanafi. E whai so arkala leo ke whaia fo i se mātou porokalame. O le tu whawina o se mea le sao. E ono whaapea le tangata o se mea sao. Le alala na ia fua i ono o whamanurua te fo i te ua whaapea mai le tātou maftanga tustala i Samoa ai wa usonga samala i ngā kunga. Ia a whai ele ise se samala o em whai ona whisiringia le a wa a whaapea la e tu whau a step in mai la le tātou wa mafutanga po le komiti po le presidente whaapea mai. Ia wa tauna la patai ma tūlanga whaapea. Iau ke lo whai la ua tau iai ni vaenga whaapea na rauto whawai. Ia saule leile fetalainga saule lau fetalainga asiata i le vaenga le o le tūlanga le pe ona moli mawina i le taimina nei ona tau fai fo isina e ai fo i le tūlanga fo i le pie tau i le lau fai tau i ai malo mala mai le tūla fono le o mai i le tātou media le vai le acti le whaatasi ai male vaenga le o tono tusta ial e pie whaapea mai se i whaamalo sia le avatu o se complain po se pa te inga whaingo fie a whape nei o au le ua tusi lau tala wa se wa usolia le preaching le code of ethics e iaila le avanoa e mawhai ai ona sau le isi tusi tala e tusi lana whaasea e whaasanga i le ia te hauna nei ona ua usolia po preaching le code of ethics e ave sao la whaasea le i whala tupitonga le chos Mana ia. o inala e iai fo iaso whaatulanga ina e se fulu aso ia pe mar se fulu aso fa pe a tor se fulu aso le Itali ma le chos o le step o le vaenga lona lua e fai oe tu se sa o le council pa fai le fa malia ina ia lau le vaenga le o le tula fono te yala ai i le tulanga la fo ia i le mata upulea i lo ia i lo ia i lo to fasiata o vaenga e te tau ona paua vaenga i lo ia i loa e te tau ona tau le sau se complain mai le wharapatonga le presidente ma le chot. Pe a whai wa se vaenga matu ia wa matu ma tila i le solia e se tusitala sto tasi po se ala whaasala la whaateta inga whaingo fie. O la watu ia le whaateta inga nei langa o le sila fie o male atunu. O le vaenga le Leaupepe o le iai le manino i le tausanga le na tupoi wa le wasi le fia uma le na tupoi me foi le pamu ia le ala sa matua manino ina le solia o le tulafono o le pipe le vatu le uso sia o le tupe ia i le leo o inala e tau le alu la se complain e alu sa o lava la le tusia le vaenga lea ale presidente ia ona o le matua so me tonu ale tau soli tulafono
le tūlanga ia I pe ole tūsia ino tala fo ia ele o sao facts ia ma tūlanga ona I minors fo ia le tūlanga soli ole code of ethics ia o inala ia e avanoa ia le isi whaala putonga ia e mawhai ai ona tūsi tāro sanga a visa complain e wha sanga ia a ole tūlanga lava ia tau soli tūla fono matu ia o matu a soli ai le tūla fono le code of ethics ia o vaenga la na tau iloa ona matu a tūla ile fionga presidente markanso ia a faisa la tau fuanga ia ia la vaenga fo ile le avolitus ia mala vatu lo fapea ia ole a sei ia le tūlanga fo ile le avea o se member ole choas a pole avea o se member la tustala Samoa fa malulu atu o ta ua ia le ingoa le o siala fa sala lau le se tūlanga fo le tau fa leanga ia se fa te ta inga faingo fia langa le usi le fia o mala tunu I se fa te ta inga na faingo fia na mala malama ia le tatu tunu o ile tūlanga pi ona tau fisiling ia lau to fasia Vaai ai la tafsili lea ona ona ngaruenga whaatustala foi lele e avatu ai ia le tele o tala mo tangata Samoa mantua ele no Samoa le no nofo ai o tatu tangata masalo o tele tangata ia nofo tangata Samoa nofo New Zealand o feo lolo tangata Samoa au se talia fa pena foi America fa fela tūlanga lea I tusi tala o le no fo isi atunu le foi la to te fatino ina tūlanga I o le lipotia tua o fatino ngal luenga o fela la council la vea I le vaenga lna ma na ia tele fa tele lau fionga Leaupepe se vanga nao se tustala vo ile la no foi fafo ala ile sitala ina Samoa ia au ila tola ia no foi fafo la vele sitala ila to tunu okay ele o ia ila se malo se tula fono Samoa nei ia mo ila to ia la no foi fafo ala la vai le sitala I tonu atunu la no foi ia tai pe foi atato e ma fai ona tato atu ma to tustala li poti vai mela tupu New Zealand ai ele o ia foi la se power New Zealand ia se vanga na we se ma to li poti se ma to facts ia no fai lo so ta mai pe fai fa sa al tulanga to tula fono ia e te lo e o le vaenga na la ngai ia tai pe la fa tai fai ngofio ma to le Bluwave TV ia o le wale stala fo inei ma to o nanga tu sala o le alo ia ma to inei ia o isi au nanga o le ta ua isi vaenga ia te ilo ia ipo ua ale tūlanga nai lo ia iloa lau fionga Leaupepe malo whaatai ia Vaai ia au tato iei walang o pesiri ri mo kau kuskala ia dalu na e tusi tala mai as a profession o iei se vaenga ua kau fasi ai lau sunga fo le taimi te pe te tau tofu atu ai ai o iei ngai emve kau faso mai Vaai pe se taimi nga pe nga kau ia tau la matia no oe ma fa pe mai vai le pe se ala pi le io ia e sa ole taimi na matuala matia e lava lo ia tustala ole vai taimi le fai nga paluta le Luwave su Tasi o te mana tua le taimi le ia ole taimi le sa ma lo si lava le tūlanga foi le o la uia li poti na taimi o te mana tua le ai le taimi fa to ama vai lava le fai nga paluta a ua o pisa o fai nga fa misinonga foi o le mena tupu ia na e foi taimi sa au walu e meu event foi na taimi ia o le taimi na ka te ia i le mau le o le si le tola of wa fe kola fa i solo ia lo ia ma fau le na taimi e pe ia foi sa sasi pe le fia sei ai na u mau ai le i tala sa mai o hele le ke HRPP o hele le ke alu o ila le ke fast le ke alu ngi fai li poki me ia le fa o ilolo ina le la matia o ma fu mai la unga venga le winga ya u le ta u isi la matia ngo isi me le related nga venga ai pa wale me sa la matia ai la uia re fa tu stala ile temi le temi fa nga palota ele ngata la matia nga ia le faletino le o mai au to fai o mai le french le au le si la matia ngo le tele o le tau fa mata u french fo ye lungo Facebook ile na ba temi au le si la matia nga na tele sa ye tia ile taimi lava le period tale o fainga palo tele o pepe ma sia Faftai Vaai a fai le maua fua foi le tūlanga whaatustala.
o le tusitala lelei ia pe faatolu sefulu na lamatia ia le foliga na le faatasi o ia loiga lo faatinoa laugaluega lelei ai oa tu ai nga tau fa matau va ai o lo feangai io e misi nga va e te tau fo ile nga fa fonga mai le o ia fie me o le tau fa matau wa ni lo pe ke wo ma wa e misi e se fa ko se ya o ani tu ai nga tau fa matau e la matia ai se tanga tu si tala ona ola na nga luenga Whawhitai lava siata. O le lamati o le toinga tau whamatau le nga wai yo o ale me vuile le o le whai mai o le tangata ilunga e tia. Whe mai ia. Na nei leo la ufanga ioi. Tūlau al whaafonga la tunu. O leo te tau tala sa o tulawa ia ile lama ile tūlanga tau whamatau le nga iei. Ile vai taimi lava leo le whai ngā pālota. Ia o isi tau whamatau. Ia e whapea ia. O leo te ilo al mele ilo whale. Ia. Mata ia o ilo ainga ia lo ainga ia oe ia e te se tulo oe fanga oe na ilo falfinga wenga na te ia o tu o tangata ia tau whamatau mai o me o tangata foi la lafi tua o fake pictures so leo la tau whai mili mai foi le te tonu ia te ia mama le tulanga leo le o freti ia leo o ta wasia e matua ma fai hoisi ni tulanga foi le ile matu ia o tūlanga o tau whamatau sa ua awhie fo ia uia. Mana ia le winga ola utala o manatu e fesili wa lela o matua ia iloa e kangaka soli ele fai ngofie le ngā ruenga o whea ngai ma ai Vaai taimi nei wa taimi e te Vaai e tau whaamatau matulanga whapena Ola se kala se uto lue fetia o e hui le taimi e te usua i le tae. Sui ngā luenga. Se fai loa pe ia iloa e tangata. E le nga o ngā luenga e fia i hoi. O lea se fautuanga a siau pele hoi le a pe e se ngofo mai e o koe le koe vai a o e pe whaina e sau noa vanga re. O le taimi lea si a tele i whaisok tō lua. I le taimi nai i whamatau. O le taimi le lei ala tauna te stalai. O le taimi ala te whanua i tua tasi. A wane ia fia telefua. Ina mana ia hui. An sa usi ka koa mi. Ane o ai koe. Malo te loi. Ta ua i o le point le te au mia. Langa te leo tātou. E pei e whatutua nai i le au tustala. Ma le mawhaingo la fonga. E o fo ia e so se tangata lawa whatinonga sanga luenga. A lea tātou te whai tātou whamatau ei. Ai mise lawa lai lunga lao nai. O le whai tau wele tō tele. Whai tau wele ta ainga. Whai tau wele ta whanau. E a fia mal whatinonga e o lai te mea loto e ta whamatau ei. O na lao le maa losi o le alo le reach o social media nei teimi. Man tua sa mo te mine. Tofu mama telefon. Malo. Sa o le lei. Lau tofa Vaai. O ani si Vaai ngai te si le fia vo e mwhai ona e whaasoa mai ei a o tātou whaasoa i le rei Vaai ngā o le fiafi. E tūlanga fo i lele o a mea e mawhai o nā tala noa iai o a malo si anga o iai lau ko i ngā kusikala. What I'm saying is so se tu ai ngā tustala. Le freedom le tau tuntuli atu. E iai me whaavai ei lau kusikala pe e mawhai ngā e kusikala mai lunga o so expressions or so assumption. Whakaika inga foi lele, o le hale tua inga tala te taona e tusia, mai kango e highlight mai a tātou le tua inga upulo le fact. O le hale tua inga Vaai ngai aunga i le whaingo le tustala. O le tūlanga lava ia o le tūlanga fo i o ta ia la whatustala asiata. Ia au le i anga e tu vanga na tau ai no fa mana tu le tatu o tu no pe o le sa alua sa no e pe i le taimi fo le amana ia tatu e mai se lava ia i le tatu community e pe i le amana ia le tatu nga no fa mana o le press ia po la fa sa la ma tu stala ia o le tasi le o potu to o le so se atu no fa temo kalasi o le tu stala ia po le press e fa ia ia vanga fo i o pilas o le press o le fourth estate so sa te no la fa te mo kalasi ia e pela on to si le fia le utatu i lo uma ia pilas fo i e tonu le fam sinonga o le fa tonu ia o fa tonu le pale mia malana kapeneta
ia vata sela mal parliament ia fa ilo ia tatou ia ile press ona le taua le na le tatou ngaluenga ai le vaenga le ua fasilingia i lau fitalainga asiata i le tūlanga lava ia o le e pēra fui ona uta ua le taimo whano e ia i le laina e tosi e ia i le laina e tosi e ngata i le malosi o le tustala i le whapea tustala noa ona whapea le o ia ua mawhaia ona o tusia ia so se tala ia polo utango e fatu se tala ia mo le silafia ua te lo le vaenga le lei fo isina confusion fo i le tātu tonu e tau no ma tustala no whapea le kamala la le tusia me o tusi me office ia me storyteller ese la o le vaenga la ia a whapea le wa isi tanga te tusi tala fo ia te peo na taua assuming se mea fo ile le e peo la le itupu ala uta mawhai o lona winga o le tangata la na o le me ta o le storyteller le se journalist o le tusi tala lava ia o lana ngā luenga, o le li poti, e tai tusa ma le, mea fuina le whaingo ai o le reporter, o se tangata e whaia le li poti. Ia, man kou fuika kuaka kou whaia li, me nei o li poti. Ia, so se ngā luenga. I le mwhaion tātou whai se li poti, tātou mate po se whatu o se tala hui. E li poti la ia fact, i le ue tā ua le fact. Ia, o le sila vaenga, le whafsili mai a tau tali i lau whafsili la tō wha asiata i vaenga le uta ua le fact. O le fact, ia o se tūlanga foilele e te mauti noa o se mea e sao. O se mea o le whaatei inga a whaapea ua e tala noa nei whaapea. A whaapea le wei aluli poti mai ia le whaamsinonga, tala whaingo fiena. Le walu nei li poti mai le whaamsinonga e sauloa lea. Whawale le mele na eiloa ia o le li ile o simi o le ua loka. Ia na e sawala ia maisi au tala. E au noa malo iloa malo sila fia. Po le ale me whaavai ai le, lau e sau whamela utala ua loka fia maasina na maafua mai. Ai te leo malama le lei. Pe ai se ana whaavai ai lea whaiunga. Tu so inala le iai le me ta o le fact. O le si me whaingo fia lawe mene o fact. O le tūlanga fo ia o le teile o tātou e whai lipoti. E lipoti mai me o tala whaalongo, hearsay. Hearsay, lona wika, o se tala fo ile o le ta o te tangata te oe, e au noa malo sila fia, o le nā tala sa loa tu sila story. Ai o mai fo, e le sa o fact nai te tala noa ai, le ue whao ngā ia le hearsay, a po tala tangata ia ta o tua te oe, e peisa ile tu singa o lau story. O le mea ia ta o le fact o se mea e mauti noa o la ua e sila fia sa, ia po se mea lana e iai, se event o le sa e iai. E pio se lau ia nā tau whamataltalai nā tu o le vaenga lea wa iai a lau whaafsili lau whetalainga asiata. Ia, malo whaafitai wa ai ono le tātou taimi fōi. Ia, manat Leaupepe, pe ke wa isau whaafsili muli le tō whawai? Le ai, nā le moli atu whamalo, ono ngalwenga fōi o lo ngā whamautou. Mana ia lo tā wai no tūlanga le o tau e wha iai poutu. Ia a wale whaatinonga o ngā luenga i tono sa tātou atunu, o lono winga. O tau o le tau na tau au maia. Ia le tele o mata upu i le sao e tau na au maia, a wale whaafonfonga tāpua i a Samoa. Ia male mātou talo. Ia a vea fo ngā luenga o lo whaatino, ia mawai se file mu o sa tātou atunu. I le ngata i tono Samoa, New Zealand au se talia, a wae o mai lava te minei. O lea lava va ia le fe vai ai ia male le mo se fe alfani ono lunga lava o tustu singa ia ono tu langa lo ia ilato o lo fatino tu langa le tustala fa vai ia o lo ia foi malato o lo fatino ina nga duenga ia ilunga lava le melo fia ia ilato ia a ve ma wala ia o tele na fe vai ia ainga ia wale to le ia fainga wo ia ta ape ni so e kalesia ia tailo ia o no sira fia sia ta mato talona alosia ia tu mau per fatinonga tonga wenga fa maoni male le fefe ina ia mau isa file mo se tatu watunu malo whaafitai tele lau tō whawa ai sui o le tātou Bluwave TV ia tātou reporti mai Samoa ia me se foi wa le tātou whaasoa i lunga o le nei aso pe i o se aso whangau o le autu sitala ia male ngā luenga tuatu sitala i tono Samoa ia la foatu e wha mai a mai le nei vaenga le fiafi ia ma moli foi o wolo whaangai
nisi foʻi ia o le nefefe ona faamaele o le tatou faasoa ia faafetai tele lau fetalaiga siata ma se foi lau fioga lau pepetele ia i le avanoa ia o le faamoemoe lava na ia le sa taumafai atu ai lava e talatalanoa foʻi ma faasoa ia au te lo foʻi ia e ina isi uso manaito faafine laiti o loo taumafai mai lea galuega ia ae o le ua taumafai e faasoa atu ai foʻi e pe ona ia i le tatou faamoemoe le so ia ma eve foʻi lenei avanoa siata e momoli atu ai faamanuiaga o lenei aso tāua ia i lau fetalaiga ia o te lo foʻi o lau fioga foʻi o lau fetalaiga foʻi ia o se tasi lea o tusitala ia o se tasi foʻi o tagata faasalalau o le tatou ala tanei ia o loo faapena ona taumafai e taulogologo o le tatou tunuu i le tele o mea o loo tutupu ia ma so se tusitala lava no maumai ia tatou polokalame moli atu o loo faaga ia i lenei afiafi ia au te loa i le ini alo faaga ona e tele manonoaʻi ia tagata fia momoli o lo faaga ia ae uti ia le tatou taimi lenei afiafi manuia tele aluga fioga ia malo faafetai tele i lau tofa vaai ia alofa tele atu le tatou ofisa i Samoa le lē fiafi faamanuia lava le tua i ou fai valofia ao malo foʻi le tautua atunuu malo le tautua upu ia e faasoifua ia mo lenei maega o le afiafi ia asoifua fasoifua ia o le kamalo ali pese ingikia o kamari Ioi, a tonu le vaenga le na o le po ia tele na a taua mana ia i fo le tūlanga le ngaluenga au te whaafitai o le alawa e maua o lo whaatino la na ngaluenga fuanga i tūlanga o tūla fono fo i o lo lima teitai ne ngaluenga whaatustal ia o le masaro te mea o mai e malanga mai e whafu ia lo na winga ta sewa tangata o le alapi ia o nala tele la ni spupuanga o la tau tilo o mai ron ka malo i faf o le tu pa tama ita ila la tau la matia le o la yo luso io e la ngau ke va ai ko kai mio update la ka mar kai pe e tele le fatu mu vo le io au ke vai ko fa ku mu e le un taka te sa mo i pe yo nge o ki la ngi ma o yo le so se tu sitala so se kusikala ma fa fonga mai me ta o tangata tu sitala ua fa wina po le tangata tu sitala laiseneina ese mai a o le fa matu o fa itala fa tu sai lau tala muli alena au mai nei ia Vaai o lai toi titi vela le falai mau keni ma moe lai fai martina o la inga lai fai mel fali ai fa longo me lau kamena lau sala lau fa fale le falai ma moe foi na me arangi ele fa penga ke io ke fala ele tai fa pena la ngo tama jola la tau la ua ia ole vaenga fai ole porokalami ia o lo tau sosiale lang te tau lang malo fie fo ele apisa ale lupe foi vau ese ma siro se ka kuwa o ngadi ia ole nei maftanga ale lupe foi vau ese ia pole a onga fo ia na mata sangante nei fa pe nei taimi nei tau sangante nei o ngafa mati ngao le ya ona fa so songa le ia ai nei le ai o tulanga ia sa talia e lo mafau ia tulanga fo i ole fia iai ya le fo ia journey taua pa tulanga na fa le tonu ai ono le on matal noanga masiata o fat ia lo ta pena me siat fa pe asi lai titi yo va pe asi maini yo o le taimi mua na pai lo patu le o falongo atu e le fa pe e fa tele le afele na pau le mena ma va fau ana ye asina ala vo le lo tau ya ai mo le tu fa malo nei uso to fitu i lato o lo ta o oto i le pokalamel o lato sa o ngai le ngana Samoa ia tulanga foi le nganu i lalo le fa malu ale lupe i foi va ese o ko fa longo le o tau silingia li tulanga le ngo o le onga li ia o tabaiti lava le malama io ka i roi foi le o pose menga e va ye li se le io le wingo la tala foi le ia ia uia ono o
o le mon mo le upu tatfa Oi, o so le ngō le tātou wā ngā lupe Ioi. whai esi. Ioi. o le me e petino i se nu po se ainga ia langa e tele na wha ngai launga Ia. Ia, le nā e le leifo e tāua fo i la lewa noa le ngā lewa e fisili e fo. O le ingoa o le tātou wā onga. O le lupe foi vau esi. E eilo na winga wha vai. Ia malona winga wha o ngā inga le teimi le nei. So karango mo moala le mafu anga na o wha ingoa inai. Ilo na winga i luma mai. ia O le lupe so se tangata la vai le leila na mio ta u le leia longo le leia ma wha aia ainga. E wha ingoa o lea. o lupe O le lupe wha alele a lou ainga. Fofoa, tupu ae, wha awhailele, ioi, anti nae o a umala. Ia, le winga ngā le upu fofoa. Vau ese. Ia, e le ono tātou watunu. A o seisi, a tunu. Seisi o ngā vau. o le wha tino atu i New Zealand Ia lau whaatino. Kusala o le winga i luma mai le nā. lea laina wha ingoa Lea laina whaingoa. Ma o le aunga fo i le nā ia o le whaingoa ina o le aunga. Ina ia uane i tā tele i tua i le afuanga. O le upu ma le ingoa. O le winga la le nā o le ingoa lupe foi vau esi. O i lātou ma o le ama whai o nau tu vai ma o tawina i lea fo i whaatua wha manino ma le whaatua wha la inga. Ia o na lele loa leo lau lupi. Po o oe. tautua lo E ai tautua lo ainga. Ai o fea sa e fofoa ma koe uku pūpū mai ai. O vau ese. O le winga o le nantala. O atunu ua. Pe ia o le kadi nga whai ai le tase unga tamai o la au lima. Ina ufisi. O anga lupe li e. O anga mea kaufuifui mai rau suru ngā kiki ewa mai. Se o lupe sa i lea vau ma lea vau. A ufuifui whakasi. O le winga la nai luma mai. Wa a le leila la wa mio ma le anga la wa mio. E le whaingoa la o ese rupe. o lionga E whaingoa oe o le ese. O le tala lai tu atu. Langa lewa vai. Ia, e le fwe tau anantia. Wa ye fwe kangaka u fisiringia. ia ai Wa ye le kangaka u fisiringia. Whamai. O mea ko kingo la tu ainga. Ia ele le yala u whape atu. Ia. Ma o ta a whaifo i la o le a tātou wo i le tala talanga o whakawanga. Ia ka ke musu o kire whiwhiu karangafa. Ioi. Ai a whai o le a tātou wo i le a fuanga. Ia. Sa o kala lo makua ia ka ilo fo ilo fia kau ia mea pe kusa moro malo no fo ai mo sa fa ia mea ia a tantala no ile tino salamasi na angala nga kama le o fo i va ese o la ngo fo ia usa ka war ki ngar ke ngele ilo vai to fanga o vai to fanga o le usunga muli muli ala tu ya ana tamalangi ko ku ya anga li le pepe no su tu ya manto iyo isa vai fai ele ngafa o le kenge le o salamasinga o le wi kenge le o salamasina o yo mantu foi la o la fine la titile o le kenge la le ia ele se kala foi ka unga kia wa o sila fiuma e usu atu tapu mana ia si il fale tautu tene le o mai kanga ai mai kanga kenge le mai kanga kama sak pai ke ngoya ala pepe o e tau mo mai la ia mau umai e wala vanga me ka ka ua ko morngi kaimi sak pai ke ma sa ka ua ole ele to tono le man tonu i sa ta wale fa fonga mai le au sa ta wale te mile nei io ai ngo ma va nga ma o ke le mai lo wa le o tau lo o tele ta u ya fi o tele lo i le na ko mengi ku lunga ma fisiringi le ngo le foi voice o ke le lo pe ye se la ko pinge fa mau le lan tonu e ya ele le ai e sa wi sa ka ua ole kasi leo fangu o ngai foi ku ole ai ngai tono santaua e ta o foi va ese io o i kongu anga fa fai le ye sala masinga le kengele ya ola ngofo wa au la wana nofo metapu mana ia i or kapu manga i fo le alo kong mai pe ole mela le ke visidia le tanga tale no fa visidia o e mala ma e nga me ke visidia ia tu ai le mana ia lo au mingol tu langa le mafu anga o le ingoa ia mauna talatu mauna pine ai au ia e sili atu lan taua ia au le mafuanga ia so nei le na laina fa ingoa le onga a faifala wa fisilingia nisi ai faftai o lo e fa mamla maina e tele fa pena e tafau e sau fa ingoa la wa onga o le lupe foi va ese e le mafuanga na tonu lupe o lo ai te tonu a te roa
Australia, Amerika, mana Iyo. tol ta toa onga la onga mai tangata mai Amerika la fa onga mai tangata mai Australia. So o vau esenga. O lea e te maua lea vano o le lupi. Ia ai o le ngei, o le sei fa toa foi la utu ala lo lea. Oe lea e te maua i lea nganga lea o lo fia mamapo suafa e ke fia makafangua. Walanga upu ia o le ngangana tu sao. E te whamaiaha oe o mea tau oe e te fia niu wali mea whapengei. Se i whakua o kala leo kala ke whaia kua e whaia sisi. E whai mai le whaato whala inga e masania i le tunu uli nei o Samoa. O kākou o suafa e pule i mea ngau ele. Ai se i whakua o kala leo Leaupepe. Whafonga mai male o te tala nofo i male ava. E le hei masesi e pule i mea ia. E pule mai le ele le kangaka. E pule mai le ele le tangata. No winga ona utala. Le ngai ku maua le ele ma mea ngai. Ai kau ki whai uma i le. Oe la le te fia te whaia nā mea. Ma e wha mai e le ma whainga e ngofo ma whaingi mea pakingo. O mala malama o Samoa o le ngafa. O le tuia ana wau. E ile si aso nga fesiri mai le sui kanga kai o se fatua la utala le fesiri mai asiata o valongo ku nga ye nga e fongoki nga ye fongoki nga ke vai ku nga e fai upu ko ele to wa o nga ele le fongo stamale ai fesiri le kanga kai fo mai o fe fonki mai le ringa ya ofisi o fatu lo kalofa ya o te vai ku o ke fa rongo ku lo leo malo fesiri pe keika e pila ka wika mai ya wa fatu lo e se mafuanga fa mai lai langa o pau nge o la inga o fonki pau le o fakulo o fe la lo e sa welo fonti mai o la inga kongo nge fonki lo fanga o vat ya o le fonti mai iva o fo role o ko ku fo mai mai la yo mea ya ka fonki o mea tau matou you know leo abatu foi la tu alalo ta ua ia walanga o ke ri fiu ke fa so sia nganu ungo por kala meia a fia maua atoanga sau le onga sau tatu le anga ai nana o fa ya tu le vai sua le fa mole e kele a o le tangata i lo a o le la au manga ku le meranga a fa yo le ke kau claiming mai onga o lai ngoa io ia ka ko ko ainga ia me pie ngoa il to ainga ai ngoa ai mako ele Yo. E tau mo mai. Langa se fatu la le se utara le o mana tua la ka lai. O se e yo la fa so e me ya. Ona mea tonga na lai ni avala ua te au te sa pata po kalami. E te fa ngua mai lo mako pa voi deni. Mana tua. E le usunga lo nga lua la utara no le usunga lo na lua le tu ya ana tamalang. Na usua tui. Na usua tui o ile alo e le sa u kusi ngal to tele. Fa mai ya malufau. Le alo le niu ya la uva ko fa pengana ngolai kusi. Ai e se le ngol teine na usu sa o ku ia ko ingar ku ia anga ya matou lo li na o le usu ngala le e ia ile fasi o nga ele leo o mai mori maule o lo li tu lo wala fio anga o le sa fa pito monalo e ia ile fasi ele lai o e ka o fasko lai to tono le o lo li e ia le afo le fasi ele o fasi to e ia fo ile fasi ele ta o tutuila a fasi le la fa samo o feo mai ai mei ya lenga ele mai o ya mato mato mai ko inga ya na amia tu ta mai o ka kuala nga ngofo a talanga fa mai i alo fasi no ya le ni u sunga longa lualna o tau mo mai la a faka ngofila le au lo i tu loa fa kai ka inga a ye foi la a no so tanga va tele a faka ngofila se lo i fa pe mai ia fa inga ko so fa ka o fasko tomi ele se me ala fuanga la nga ko mai o la pingele la fo ele ia ngafa ia o la ngafa ia mo lu mai kamba mai sa vai mo lu mai ia e fa le fa fesili ku ia furumu male ainga tu lo foi pa io ainga sa furumu me se foi lo tele ma fesili ku ia o fe ai ke mo ke mai e fa mai o se fe o fa mai o sa vai ai e fa mai o ia mo lo ngo o se vai nga ya mo so fa se vai nga
Vai ia le tele. Ia fa makai sa vai ngaya ia sa vai ngaya ka ko vai lele. Ala foi sa vai ngaya mai manto nganga e malai le menga sa wer kamo. Ia la tele mai ia. Tono le whaftai turanga le wa mai. Le ai langa e o leo ngā. Ono tātou te tausia tātou me whina. O swafa, whanua. E a tonu e a vea foi le whapu mo o lo tātou tupu anga i o tātou lavanu. Tātou te le malama. Ia. O la foi e isu a whapena isinu. E mai fua mai lai tulanga i to ina yaso ia. Sa anua muenga. Sa tala ngafa. A wai o atua, o mea le mamalua i. E mwheo na o, wha mamalua i o. Ia o ai o tau whai o esu e. Ia so sia kulou lava, le soa fala la avatua, le soa fatulou fo le tupu fia, soa faumuina. Ia. A kako woge e vangere ngafa mare a o faumuinga. E se a ngu uenga le a o faumuinga. A o ile no ole pe ua mamalu ile no fo le ta uma falupe o le tupu fia. Na i faleata. Na le pea. Le pea. Ioi. Ai a tatu tango fia vange mai au kamai. Ia langa o le ngausu. Vai, o kama fale a kiu ngausu aku. Ia kate a. Tito ia i vau na usu atu. Vai le ala foi e mawar fau mui na i fale a tiu. La foi e mawar fau mui ngai sa vai. Mawar fau mu so o se mea. A tu se tala whawhaingo fie marmala mai foi tātou lai ti. Ia. Waso nei. A e whelua i whaatino tu langa e sa whaito ina e aso ia. O le alu e lau tupi. A waso ia. O suafa na whao ngā. E whai ma peo le. Peo whai whao ngā wha so tanga. E le en tupe ia so ia. O mea na sa fua e to sa kau ia. O le mea la le le ua maa fua no utala tala. Wa umana maa fiso tai ma se uso le tulo wa ele ngantia fo. Ia lalanan o whai atuai. Ia ua maa tala nofo. Ia o mea mo meo tamaiti e ilo e kaka makua. Ioi, wa fipunga ka baiki fipunga i lunga. Langa wa ute ile mai ile tangata o lai, watu le tātou peita le lupe foi vau esi. Ia ai sa wele fesiri ar kakar, ai ka ume maa. Fa mai pola mo o fa ingoa hai fua, o mea e one la to aing. Ia, malo, o lau silfia. O lo iele tātou wa onga lupe foi vau esi. O leo wa lama fai u tātou kuata le nei. O anfufuanga la onga lo iai mo le kuata fou le la amata. E ile tala mana ia. E ile tala mana ia mo le to tele lea e whaafonga mai. Ia awa fo i o lo o whaamnu i na fufuanga umale. Ale lau mua ma se mantu fo i tau mo whainga. E toi whatu fo i lau tala lea Leaupepe. Ia whaamalu lu fau o no i whina ngalo i lantou. Ia o lo a vele nei au o nanga ma whaafatu matang, whaafatu ulu i o tau whina ngalo. Ia. Paua o le wala au wale tua ia ma le whamanu ia ngawa iai. A isi kala maanga ia fia vatu. O le kuantalo na lua. O i lela anga fua nei a iulai. Ia e le ko yengi pili al kako wao. Ia wa manatu le fionga le te fono. Ia e maise fo i o le pulenga ma le tātou lau mua. Ia o lea ua marolosi vai. Ia ua tūlanga fo i o le tātou tau mawhainga, mautu fo i se tātou whaleao. Ia, o le alu fua sia kako wamio. Paua la le vaenga e te tongia, na o lau restara. No winga lau le toini pili. Eisi pili. Pili o kuata. Na lau le stala la ve tasi a te mea tongi. It's a one-off. Ia, o e saule te matua au tu vai lava. O le aonga le ne peon o whaia, tu awha pe o le te fie saunga o lau launga. E le hai, au e ki sau. Au te sau le o whaiantu. Ia e te tala fo ile online o lo whaile mātou Zoom. Available ia mai atunu i fafo lo o join fo i mai to tele. Ai pe ana o whaiatu. A wha pe o makua ele leia. Ia ele mo mia oe. Wai whai i oe maanganga whaala vela. E manea wai e te loe. E whai ala tala lea. Nei ala o mafau ino o mono matai Samoa. Ia. Walava lau malama sa iai malenga ngana ya so uma manai upu whaaloalo. O te sauwha iai tono le sauwha inga le nu. Which, sama whai. Sa o tautu e tono so matonu i whasto uta. Ele lei sa o launga wha Samoa. Ai sa whaino tau talam whaali o manatu. Lenga ngana so uma malwhanga ina upu whaaloalo. Ina wo mai lona i New Zealand mau sau loa ta whiloa i foi. Ia, ma e fosia o te aluatu lea onga. Oina, no appreciating ai le tūlanga fo i le o te reo whapeo le leisa ula unga.
ai wo malama I mafuaanga o le anganu I vaenga taitasi o te tusala po te leo launga a fai o lai fai falenga o lai fai le safai ala wota malama o malai fatinonga mafuaanga leina fai le memalema ya ngala mo sa o le ia Leaupepe o le totelo isi faapea mai se koe kau haʻofua mai toe tau haʻofua na mea a le malio ka fiafia fai tala lea ai a hoʻoloina laʻafai mea e ke fiu au kilo e ke fiu e te fiu e suʻe e sau la seʻi fai mai le mea lefa mai e kau haʻofua ga mea matulaga o le tatou matafai oi o se tagata Samoa o lou tau mafai lea ia e malamalama ma e iloa e ese a le malamalama ese lou iloa fai ua e faasoa foʻi le tagata o le fiafia ia faaali manatu ai a o le teimi e faatino ma le tua foʻi o le ua kakou ia kugu I fafo lou fioga Leaupepe o Samoa sa o ka faamoemoe ai sioka anko sioka kamā o gai o kauso makukua o gai o kakausoga makukua pei sa faamoemoe ai pauala ka me faiaga o le vaeva mai lalo faaitua tulou a foʻi le faafofoga foʻi ka le peigo ka leago ai ai peitai ua tatou o mai atu nuu I fafo ia pei la lakala o Samoa a faapeo piko o sakapaikiaga o sakapaikia le laakupua le maliu e si e kasi a foi le wala mo le si o mai lo ai ngai ave a o New Zealand e kake au loku ai makele au loku mo ko finge o lo ko finge au loku foi mai sikanga a tu pula lo fa la velafi e le se me la o kalo ai fo lo to fine maro ai nga poto yo mai se I kau avakula u kama I so angi pola u kama isi ia oi o te tango a we fat o e kau mo o le ese nga o Samoa a kupur fa la velafi e o mai ai nga poto la nga kasi ale au wala o mea o ingei e te e ke video ko finge fa mai kuro wa o ai nga kaka la ki o mako ki what that means e te tua o yo mai e ke alua o e ave singa fu so e ke ku fo ilunga I momoli se fa afrikai o wala vai fe o me fa pena ia o nai vaenga na pe o ma fa so o lo ma wai le vando ia e o ai tu langa fo ile o le tonu le fale ia folfolanga o fa longa o lau tau tala mala ngana o nai vaenga lai tina me tupu tono le ainga le na ton e tapen penai lo sa ai le fa pe a saudo le aonga e tu to olo e se la le aonga ia ta wa fo I wa e man to vasenga o le vasenga amata ia o le vasenga toi fa fang ia ma le vasenga fa matai ia matato primary school o ka ke rola la tala o na pato senga nei to tonu se fulu ma le lima le manto vasenga nei le manto primary school la papetoi east le ia 5 mali 6 o no winga o le wa avele la onga na I fanau light o kale man na ia fa mai le tala stasio matua ke le rope mata la por kala me ai fa mai la na tala asiata o ka so fia I la utama o ke fa longo kunga nga o le pese mai ai le fai taupi ua tatalo fo ile tatalo le akale se tua tuilu mana ia tala le stasio matua Samoa la ule fai na o la kusa vali mo tu fa mai ke lo asiata o ka ai fa tu ipo a me la fai fa mai la o le mantu talo la o ia nai vai ngor fai taupi matulanga uma pese vi o le fua o Samoa ai sila o le man nei o le fato fala inga siata ona o le pulea onga lea o le tamaita I palangi ai na matua I ona talia ina ia se talusanga fo ia la onga na vatu ona le mafaufau o le mela fatali ai e o le tatou wanga nuu ma le tatou ngangana ina ua matutua tonu ai maua le vanu fai on fatino I tonu a onga New Zealand tapina pena atu le whanau ia I loa whai le upu whamole whawhetai loa whai le talo le li tonu lava o le ngangana e mawhai e tamaiti ona tautalai e whawhetai o na ua atu le whali ua te iala mātua la loa le tamaiti ia e whamole e whai nao maisa o mea ai ai le masani ona whalongo ai ioe o le tāua le na ia o avanoa pe ano ta whai atu whai lan tala ia ele isi antoa ele e poto le tautai se le atu yama ele foi se vave na te pulu mafuaina Samoa le o mamala
Lea sisi o ai vo ifa mai o io le polo fesa. E pisi a le sami le telo taimi. Ai a unoa ma le atua, ia ma le anganga pa io o le li e na te whaatonu folowina. O la ua le wha marosi te whafonga wha ilau pepe. E se lo whaatau wai no le upulea o le atua. O Yesu, o Yesu o le atua fitalai. Ke ro foi la kama mai o le au wha liu kuspa ia. Whai o le ta prokalami. O le ko wha nga wha liu o ye ko inga. O le whaonganga o le whaonganga le ma le la tau whai mai. O na fitalai pila ia leo i. O na fitalai leo Yesu. Ke ro isi kai mo ke wha o te whai tau mo wha pia. E leo wha pia mai o na sau noa. O na wha tō wha lai. Wha mai. O na fitalai. O ai e ave ye le upule o le wheka lai le wha tō wha manino Samoa. Tula fale. Ula fale. Le alala ngā ala inga a whai e o le wha manguyanga e tō mai e tō ina le tō wha mai. Ia whaanga ngana ina o e le atua whetalai. Lono winga. O whaiva malau mata whai oi. O le pola pui pui ina o ainga. E ka auala ia le leiro ngu e te tautalai. E aua le vave mea lere. Ia, ele ne fiafi a Leaupepe taurunga le ta proklami. Wala vale proklami le whakari mai sua ali ele fiafi. Ia, a o le I whamai natu tātou pōkalame, ia, a iei fo ini tūlanga ua maoru mai fo I senga ngana le nei a fiafi, ia, matua atu I nā, ia, e telefo I o taimi, ia, e whape, sa o futanga te ona manatu, ia, ai tatonu o le tātou ngaruenga, ia, o mātou e taulongolongo mwhailo, ia, o tau foi, ia, tau te tapuai, ia, ma whaatonton folau mai foi, ia tūlanga foi, o le whaatinoina o ngaluenga, pe o na whetalai foi, ia Vaai, ile lātou foi, ia ngaluenga, ai o le nei aso whaftai tele Samoa, ia ile awai mai foi, ile tātou pokalame, ia alo whangi ele tua whea umatiu te o totoe, o le nei fiafi, tātou tau pule ola, ile aso ataia, mau se se avanoa, toe wha wawai foi, tātou pokalame, ia, ma whai watua ile tātou tautaya, ile nei aso, soifua. Mama Keith. Yeah, okay, so for how's it? Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maloso. Oh, talo ko, welcome to Tomasi. Malo. Pemo. Talo from Pacha. Welcome to Maota Samoa Service Station. Talofa. 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 Ua iai foi au nanga I lunga Pacific 40 ma le maua app. Mo nei tatou a inga, o lo alala I atu lo mau. Tonte pia fiel, ona pia mo o Samoa. Tautai la pia mai. We will see you again. God bless. Now that is beef. Think that's beautiful? Look at this. Nah. Wings without crowds. This is beautiful. No, this is beautiful. Come on now, this is beautiful. No.
She is beautiful. Now, how's this for beautiful? No, no. This is beautiful. Lava Samoa o au nanga whaare sui fua maloloina nei e te maua i le au nanga ale Pacifica Family Health Group. E lātou te whaia tui pui pui mō le COVID ma so o se whamai. E lātou te whaia au nanga lau tele mō ainga. E whatau no ina foi follow-ups so o se taimi. Lātou te whaia au nanga lau tele whaare sui fua maloloina. Tūlanga i ngase o le suka, le ngā te fo i leo ngase o le wha i tulou. E whesoa ni fo ina i wha i titia le tau mawhitapa. Lātou te ao ina fo i peki live hantu medications mō lau ainga. Lātou te whaia fo i social service referrals, food banks, le ngā te ilole au nanga le MSD wha Better Wins. Lima Waimahia Avenue i Manrewa, Weymouth, ia po le Tasi Toruono, Queens Road i Paimiua. A whapele me whaiona e whio mai, e me whaiona mato wantu lo Maota, pe te wala aule numero le nei o le overu se lau, Toru lua o tolu. Le Pacifica Family Health Group, #1.